sendi de defudede uko kwezi kwa karindwi kurara mbonera kure zigiye kurirayo zitari buhozwe muri uku kwezi kw'indwi nta muntu uri bubahoze. Ayi turi tarike ya 4 y'ukwindwi iminsi sinje ugena iminsi sinanje uyirema oyaje ariko kwezi kwa karindwi mugiye kurira nk'uduhinja kandi ukwezi kwa karindwi mugiye kurira nk'inzoya mugiye kuba ryajambo rivuga ngo babaye nk'inzuki zitagira umwami. Haji data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe nibuze ndetse n'ubwa Dawidi bwime busugire rusagambe. Uwiteka ashyizeho iherezo nta kibazo n'ejo wabipinze n'ubu ongera ubipinge ariko je yampamagaye ndakurahiye ukuri kwishobora byose isumba byose muciwe ku ngoma Imana yabaciye ku ngoma timunyitwareho umwikomo. N'impamvu mbivuga cyane nuko mbona amabandika bavuga ngo kujya ngo urumva gutabwa ari byo ko mubeshya nta ngorane wowe uvuga ukuri n'ubundi habaho ikinyoma n'ukuri turi babiri ubwo bajya abantu bagararija cyangwa batemera sava muri kote yanyu jewe wemera n'abandi nanjye turi kumwe bemera turi muri kote yacu ariko nta kibuza abayuda gutabara. Iratabara obyemera utobyemera iratabara obyemera utobyemera. Icyo nzi cyo ni kimwe umwami aratanze muri Afurika igihugu kibuza abaperezida babiri mu myaka 26 kubera ifuhe y'Imana kubera ishavu n'ifuhe biva ku Uwiteka Imana. Nashyibyo by'abavuga ngo tuzitoza ngo bazito hehe mu gihugu cyane. Kwezi kwa karindwi ni ukwezi kudasanzwe tabyanza iyo nza irajya hehe gusa ngo umunsi umwe n'imyaka 1000 hari umuntu uba wumva byatebye bikamubera igiharuro nk'icyo. ndakuremesheje umuseke ugiye gutambika n'uwahaga n'uwaba arenzwe n'uwaba yavangiwe ntabwo yajya kubarira impunzi zirinduta bakubagura kuriya ngo uratashye udatashye. Pfuma uvuga ibyo muri Kongo ukajya uvuga iyi ntambara iri iminembwe. Pfuma nza nkatakana na Mbayahaga tugashyiraho amatiku mugabo sihoni oyaye cende umuvugabutumwa wa vrai ntabyo kwivanga ntabyo gukopiya. Turi imbere y'ishobora bingahe byose turi imbere y'yahanitse ikirere kadendeza inyanja turi imbere yitabeshyerwa turi imbere yititiranya amazina turi imbere yireba mu mutima ikamenya iby'abantu bongorerana ikamenya indoto zacu imyicarire n'imihagurukire abizi byose. Aho rero niyo mpamvu n'ibindi ko kubwira ayiwewe muratunguwe surprise ndazi ko mu kanya muraja mumpa amarinki mumpa amavoice imbogisi kuri WhatsApp mumbwira ngo mukozi w'Imana amavuta n'imbaraga mukozi w'Imana ibyo wahanuye bibaye kweri bibaye ukuri birasohoye. Ikintu cyananiye Uwiteka icyo ntikibaho kandi jye sindi umwana w'umuhanuzi ngo manure ngo muzagerayo mutazagerayo ngo irabikoze itabikoze dupfiki inkuru ziriho
nkuru ziriho, Ayatora hameneye, twakavuze ibyo. Felix Tshisekedi yatanze inkuru koko ari mu ntambara idashira, we na Ndayishimiye muri Kongo. Mbaye ahaga aba bose mubona birirwa ku mbuga ngurukana bumenyi bashwana, kujamo bisaba iki? Bisaba iki? Nta kintu na kimwe bisa. Mugabo turi ku rugamba utazagira ubwoba, komanda ni Yesu. Nako karamaze. Niba rero bano bantu abadede mukomeye, Profete General Mariti yahanuye, neretswe, ndigishwa, ndabwirwa ngo Imana ibakuyeho. Niba koko hari ubushobozi mufise, cyangwa hari amahera yanyu hari icyo amaze, cyangwa se ubwenge bwanyu hari icyo buvuze, nimwubake, musimbuke ibi. Nange nzabayoboka, nzahita nza muri mwe mbakorera, nzanarogereta. Vuga inti bwa bupasiteri yo mpava mbwemera bifuzaga ko muri Roshe bandokerta. Yego, iki kigiye kuba ni igitangaza. Aho uri hose uzakimenya, aho uri hose uzacumva, aho uri hose igipfa cyaburiwe n'impongo. Si uko mutabwiwe, si nuko hari ubarwanya, si nuko hari ubanga, ahubwo imyaka iheze bababurira, umuntu agaca ku ruhande ati Imana yambwiye mukizwe, mwihane, muhagarare, munyure muri izi nzira. Apana. Ahubwo igitangaje abadayimoni, iyo Yesu ahagurukije umuhanuzi w'ukuri, shitani ahagurutsa b'ibinyoma. Kandi iyo Yesu ahagurukije umuhanuzi w'ukuri, Satani ajya afata ab'ibinyoma n'abakabashira imbere, kugira ngo abantu bakurikire ikinyoma bave mu kuri. Hari abantu bajejwe guhanura ikinyoma kivuga ngo sendi dedefudede ngo n'imyaka 1000 ngo 500, ndetse bamwe bakabishakamo indirimbo bakazishyira muri studio, bakababwira ngo muzayobora mirere na mirere. Hari abantu bajejwe kubaka ikinyoma, ariko natwe ntiducoka. Iyo mpamvu uvuga ikinyoma ngo kiriruka, ariko uvuga ukuri abantu baramureba, uriya n'umupeiza, uriya n'uwa ruguru, uriya avuga iki, uriya ni mwene nde, abivuga nkande, bakamurebera kwa se no kwa nyina. Nibyo nyene na Yesu nuko bavuga ngo gusi mwene Yosefu, ngo Yosefu kwa Mariya ngo mubabaje, gusimuzi ngo barumunabe ngo sinakana naka ngo bashikibe ngo saba. Nibyo n'ubu nibyo bihari. Nibyo bihari. Koko ubu uvuga umwami Dawidi abantu bakiyumvira ngo igihe babivugiye werekana niyo mihimbiri. Nta kibazo. Nibyo koko watuka umuntu, wabwira nabi umuntu, cyangwa ugakora n'izindi dega n'utundi tuntu tw'udufuti cyangwa tw'utuzimwe, sava. Mugabo umenyeshe ngo isi igiye kubanka, igihugu kibihakane, Imana ibatera umugongo, ku buryo umwe azajya avuga ngo iyo mbimenya sinamenye. Kandi umunyarwanda yarayamaze aravuga ngo inzira ntibwira umugenzi. Niyo mpamvu n'ubu ibintu bigira bishike, amaso y'abera ari kubireba, ariko abapfapfa barangegejwe ibigira bishike n'ibigiye kuba. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ndasabira bari mu bisagara, ndasabira hari abo Nkurunziza ajyaga avuga ngo n'intumva, nabantukanye
mugabo hari abantu amafaranga mwaruhiye abaye ipfabusa. Ya karitsiye miliwari abantu bari kubaka mupfuye mutayigiyemo, mutayitashe. Ngo gukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo, tutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo, kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa na muntu utarabiruhiye. Uko nukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye, ibintu mwaruhiye, amahera yose mwigwije ko kuriya bunyoni byamuhombeye, hari namwe mu bimuteye, mwebwe mugiye guhomba inshuro ndwi. Ntabyo muri burye, bana banyu ntibabiriye. None mwiciye iki gihugu, mwicira iki abarundi ko n'ubundi ntabyo Imana itumye muye? Murabitaye bigiye kuribwa n'abatarabiruhiye. Abantu bagiye kuvinduta bashonje, karitsiye miliwari Imana yibagabise. Abantu bava i Mahama, abandi bave Kenya, abandi bave Uganda, abandi bave Zambia, abandi bave Malawi. Yesu agiye gutanga umuvyuro abwira abantu ngo nimuze. Bwa buhanuzi bw'i Samariya bugiye gusohora. Muhanuzi Elisa yarano aravuga ngo ejo i Samariya indengo igogoye y'ifi faranga rimwe n'itsinda ry'ifaranga rimwe. Ariko abwira abatizera ngo muzabirebesha amaso nimuzabiryaho. Abanyamibembe barashika bajya kurya no kunywa, abandi batazi iyo byabereye. Hano hari abantu bamaze imyaka n'imyaka mu gihugu, mwica musahura ibintu byabo, mufunga musahura ibintu byabo, mwiyanduza mahera, muregeranya amazu murubaka, amato muragura, ama etaje murubaka. Mugabo ibara riguye nuko mwese nta muntu n'umwe uri bujyane, ubwo mbivuge ngo iki, n'agakoroboyi cyangwa se agakombe kamwe. Nta muntu n'umwe uri bujyane n'agakombe k'ubuki cyangwa amata. Guse muruhiye iki? Nijuru muraribuze. Guse mwigoreye iki? Mufata bene igihugu mubabuze amahoro n'amahwemo, mubabuze ibitoro, mubabuze amahera, mubabuze igihugu cyabo, mubangaze. Ngo murimo muregeranya ngo mwiyubake, ngo mwavuye mu ishamba, ngo mwarakigwaniye, ngo kiragwanirwa. Imana irihangana. Cyakora Yesu azi guca urubanza. None namwe isasu rigiye kuvuga, imodoka zihirika abantu, inkongi igiye kubavugiraho babatwike, kandi mutorongere muzimire, akavuye akajagari kibigiye gushika. Mwebwe mufata ibintu mukabihindura umengo muri Imana. Mbayahaga bahende kurumva ngo kirarinzwe, ngo kirakingiwe. Mwebwe aho muteganya ngo bizana na siho, nibyo muzi bije gusambura sibyo. Ahubwo kuri guhari nuko mwebwe mutunguwe mukamenya ukuri kw'intumwa. Kandi kuva mbayeho nitwa General Prophete Martin Imbabazi TV 3, ukande subscribe. Uhoraho ntarankoresha ibintu bakita byo kushukashuka ngo amvugisha ibintu atari bukore. Ibi mu birorere narababwiye ngo hagiye kubanza iby'u Burundi, hakurikizeho ibya Kongo. Ko ni ibihugu bibiri Imana igiye gucishamo umweyo na deliverance, akajagari kagahagarika n'abazungu bakumirwa. Ibi ntabwo ari intambara abazungu bazagwana ngo babishyireho iherezo, abanyafurika ngo babishyireho. Imana yonyine nigiye kubishyiraho iherezo. Rero ibi koko Noro Kivu na Side Kivu iraronka ubwigenge, ariko mu Burundi ihavuye n'ibintu bishorerana. Noneho rero nimbivuga uko, kubera ko yende muveti turuwa mutayemera, abadeda abasendi dede imbonera kure, muhita muvuga ngo ubwo ni umufana. Nge nta mufana, nta kipe ngira fana, ndi umukristo nzahora ndiwe.
ariko kuri guca mu ziko ntigushya, kandi umuriro mubizi kutwika. Isi iracuramye, kandi gucurama kwayo gusa no kwambara umwambaro uhindurije ntubimenye, ariko n'umuntu yakwibutsa ko uwo mwambaro uhindurije nabwo ntiwemere, ukavuga ngo ni ibigezweho cyangwa se ni iterambere. Hari ibintu biba mukabifata nk'imikino, ariko abarimbuka iyo bamaze kugera mu kuzimu bo bamenya ikibi cyababayeho cyangwa cyababayeho cyangwa bakorewe icyo ari cyo, kuko ari ibanga ntawe ugerayo ngo akubwire nyuma y'urupfu ibikurikira. Twese tubifata nk'ibisanzwe. Abantu baracunze ku musaraba Yesu ubwo yabambwa, bari bari kumubamba. Abantu bari bayoboye idini y'abafarisayo icyo gihe, ndetse ni nabo badivatiste b'iki gihe, abadukurikiye ntibibagwishe. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyo gutanguranwa no gusiganwa kugira ngo isabato itangure Yesu bamaze kumwica, ariko igitangaza gihari, ikikubwira ko isi icuramye cyangwa se bayambara bayihindurije, aho gukora nyine ibiteganyijwe na Bibiliya. Kubera iki bavuze ngo ni mubambure Baraba mu mubohore, ariko mubambe Kristo? Ni ukuvuga biriya bintu biracuritse. Ntushobora kumbwira uburyo ushobora kurekura umunyabyaha ukabamba intungane. Niyo mpamvu abarozi basigara, abeza bagapfa. Umuntu witondaga, umuntu utazi n'umuti w'inzoka, ntamara imyaka 80 twese tunezerewe n'ubupfura n'ubwitonzi afite, ariko umurozi akamara imyaka 90. Hano ku musaraba rero Yesu ahageze, bati nimurekure Baraba, we arazira ubusa, noneho nimubambe nde? Kristo muba ari we mwica. Ni ukuvuga ukuri bagushyira mu gikari, noneho ikinyoma Baraba kiramurokora. Bamwe bati byari ibigomba gusohora, nubwo ari ibigomba gusohorana n'uyu munsi niko biri. Nta tegeko rihari rihana umurozi ngo bamufunge imyaka 3 nibura ari muri gereza, ariko umusuma n'umurozi baridegembye, umwicanyi aridegembye. Mugabo bagufasha uri gusenga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ufungwa 0. Bivuze ko mu isi amaso abantu bakoresha n'amatwi abantu bumvisha. Yesu wagaburiraga abantu ntibamugiriye ikigongo, Yesu wambikaga abantu ntibamugiriye ikigongo, Yesu wahumuraga impumyi ntibamugiriye ikigongo, Yesu wakizaga abantu amashitani, bati ni mu mufunge, mu mukanyage, mu mubohe. Ariko uwari ubazengereje, yiba ihene, yiba intama, yiba inka, yica abantu, afata abantu ku ngufu, witwa Baraba, uwo ntacyo adutwaye. Ufite icyo adutwaye ni uwiyita Yesu umwami w'Abayuda. Ibyo bintu nubyihweza ukabyitegereza, birimo ikinyoma. Na n'aya masaha uwo mwuka mubi wahagurutse kirya gihe, abantu barawuhanahana, abari mu mpimba barengana ntibagira umubare. Ni benshi. Abazira akamama ni benshi, abazira akadenderezo ni benshi. Mugabo kugira ngo wemere ko isi ari mbi, abafarisayo baritegereza baravuga ngo uyu muntu, abantu benshi baramukurikiye, bari kumwemera, bari kumwizera, kandi bahava bamuyoboka, kandi twebwe aradutobeye, ntabwo dushobora kuzabaho n'uyariho. Ni muba ari we mwica iki gisuma, ntacyo kidutwaye, kuko iki gisuma cyo kirangiza rerererererera, ariko cyo nta kintu gitwaye. Shuti yanjye, aho harimo ubwenge abadayimoni baba bakoresheje n'imibare yabo kugira ngo bashyike ku cyo bagomba. Abantu bakunda ibibafitiye inyungu kuruta ibyarokora ubugingo bwabo, kandi nibyo kuko mu isi sindabona umuntu bashimira bati Imana yamuzamuye mu mwuka, yarakuze, afite kuba ari gukura mu by'imwemo. Mugabo umuntu yarangije segonderi,
graduation, yarangije kaminuza graduation, yarangize master, kandi hose bahatakaza amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo organisation y'iby'isi barabibarira, ntibashobora kwibeshya. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo muzakogwa n'isoni mu maramare, ubwo igihe kizaba gisoye. Yesu ari kubwira abantu ngo babanyabwenge bari. Koko nta muntu n'umwe mu isi turabona uvuga uti nakasigaye asenga bifite organisation nziza, amen, ngo babifete babishime. Oya, nakayakijijwe reka tumushyigikire tumujye inyuma, nukuri tubishoreho make cyangwa menshi. Oya, ibyo iyo ukijijwe ni kazi yako. Iyo usenga ni ibyawe, iyo uririmba ni ibyawe. Nta finance ya leta, nta finance y'inshuti zawe, nta finance yo mu rusengero. Biraho gusa n'ibintu bafata nk'ibintu biciriritse bakabigira underground hasi cyane, ngo bidafite icyo bitwaye. Koko buno uzihweze urabe, gusinzira ku kazi ni icyaha. Uhagaze ku kazi ugasinzira uranirukanwa, n'ubwo waba uhembwa menshi urirukanwa. Mugabo mu rusengero abantu barasinzira, ni ibisanzwe. Mu rusengero niba ari abantu 800 cyangwa 1000, ubonamo abantu 200 bari kusenga basinzira. None niba ushobora gusenga ugasinzira, abantu bari kubwiriza ijambo ry'Imana urasinziriye, abantu bari kuririmba indirimbo z'Imana urasinziriye, umuntu ari gutanga ubuhamya urasinziriye mu rusengero. Kandi icyo ni icyaha kibi, abantu ntibabyitaho, ntibanabyemera, ariko ni icyaha kibi 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 kibi. Akarorero cyangwa se urugero, witwa Aburahamu yarasinziriye. Bibiliya ivuga ngo nuko Imana itegeka imyaka 400 kuba umusuhuke mu bwoko bwariko mu Misiri. Imyaka 400 ari mu buja, ari mu buretwa, biturutse ku itiro, biturutse ku gitotsi. Yesu yarabirwanyije aravuga ngo nimwihangane isaha imwe. Bimubabaje aravuga ngo mbonye Satani asa n'umurabyo abashwaramo kubera gusinzira. Ririya jambo ntabwo ubundi Yesu yarakwiye kurivuga, ariko nyuma babatetse mu mavuta barabakaranga kubera gusinzira. Mu isezerano rishya Butikuri yarasinziriye, ahubuka mu idirishya yikubita hasi, Imana iramuhana ahita apfa. Pawulo aramuzura, niba atari Petero arazurwa. Igihano cyitwa urupfu. Abagore b'abapfapfa 2 bose barasinziriye, umwe aryamira umwana we arapfa, n'undi arasinzira yibundi. Ni ingaruka z'ibitotsi, ni ingaruka zo gusinzira. Gunesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Dutambuke dutambuke turwana intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose, inkofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukingira. Kwize ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana mwabihinduye nk'ibidafite agaciro. Amafaranga muyahindura afite agaciro, siyanse muyigira ifite agaciro, ariko imbere hano muzabikenera, imbere mugiye kubikenera. Barakubwira ngo usenguka kizwa ukanga, ukwezi kukarangira urya unwa wambara, activité mouvement circulation nta kintu bikubariye imbere y'ishobora byose. Ibintu wita imikino urimo bizakugiraho ingaruka, kandi uzicuza, uzarogereta muri wowe, uzibuka ibitereko washeshe. Kuko turababwira yenda bikitwa
ko ari twebwe ngo turi kuvuga ngo mu nyungu zacu. Shuti yanjye, umuntu wakubwiye ko agakiza ari imikino yaraguhemukiye. Mu isi izashira, wanka wemera mu isi turacumbitse. Koko so yarapfuye cyangwa mama wawe, niba bo kaka yarapfuye cyangwa sogokuru wawe cyangwa sogokuruza wawe, nawe uzapfa. Uzanga ivugabutumwa n'ibintu byose ubyange by'Imana, ariko ntuzanga kujya mu kuzimu cyangwa kujya mu ijuru. Gukizwa ni inyungu zawe, gusenga ni inyungu zawe. S'il vous plaît, agakiza intwarane zirigishamo imbaraga, ariko intwari zaratashye. Abantu bafite icyaha cyitwa intege nke. Ntabwo abana bawe wabasengera, umugabo wawe ntiwamusengera, umugore wawe ntiwamusengera, igihugu ntiwagisengera, uri nyamwigendaho, uri yizimiza ikicyura. Doke wishiriyeho amategeko akugenga, kuriya Satani akunyegeza iby'Imana akaguhisha iby'umwuka, ukabaho warigize impumyi, ngo sishaka kubimenya, ngo sishaka kubisobanukirwa, ngo sishaka babimbwira cyane, ngo sishaka kubyinjiramo cyane, ngo burya ngo njyewe iby'Imana, ibintu byo kujya ngo indani ngo apana, ngo gukizwa ukarenga umusaraba. Yesu yaravuze ngo niba utabizi ntukonje ndakuruka. Ibintu byose cyangwa se ibintu bibaho n'ibitabaho, Imana izitangura ryabyo n'iherezo ryabyo. Amerika izavaho, abantu barayirata, Uburayi buzavaho, Afurika bavuga ngo iri naturere nayo izavaho, twe tuzajyayo. Niba dupfukirana ukuri tukuzi, wasanga nawe baguhora ku kijijwe cyangwa usenga, wasanga nawe gusenga kwa bidahabwa agaciro. Ariko ibyo abantu bikorera, tubari turakora, ukuri kwamye, indaya ziricuruza ukuri kwamye, abasinzi barara bameze ukuri kwamye. Satani ibikorwa byiwe nta na kimwe kirara kidatanze inyungu yuzuye cyangwa ikwiye. Mugabe biva ku Mana. Abantu bari maka itarigeze kubaho. Ninde wasindana ijambo ry'Imana ngo akataha ku munsi uhura n'abasinzi 5, umugabo kugira ngo uhure n'abavugabutumwa 5? Apana. Barozi baravunika, barara bakinda, bahaguruka, bicara. Abarozi ntawe uhagarara, bakora 24 y'ijoro, 12 yabo barayarangiza. Nta kuryama, baturaririye, bakuraririye. Frimaso yari Eliminati Kristo n'indi miryango ya Shetani ikanashora amafaranga y'umurengera. Twebwe rero abantu basenga no kugira ngo azavuga turana n'umuvuga butumwa, reka mushyigikire. Apana, ngo amafaranga yaba apfuye ubusa. Ubuse uwashyigikiye Gitwaza nta mumaro bifite. Kandi uziranye n'abavuga butumwa benshi bifuza iterambere, bifuza finance support. Uzi neza kuriya muntu ari mu ijambo, wakoze iki ngo umushyigikire? Uzi neza kuriya muntu arimo amavuta n'imbaraga biva muri Kristo, wakoze iki ngo umube hafi? Uriya muntu afite ubwenge, afite ubumenyi, afite ububasha, wakoze iki? Ariko muri quartier niba hari football, abana bakademi naka bazamutse itumenamo. Niba hari umuntu nguzanye igikorwa remezo cy'igihugu menamo. Niba hari umuntu ngo witeje imbere muri ibi, uhita umenamo. Abandi muhu bufasha n'abadafite ubushobozi bwo kwifasha. Iby'Imana ntabwo abantu bashaka kubifinansa no kubiha inkunga ibereye ikwiriye. Oya, tuzinza amaboko turayafungira mu mifuko yacu, doka aho ngaho niyo umuntu ahatekereje ahita areba ibinda arangariramo.
kandi dufite abantu bakijijwe bafite miliyaridi y'amadolari, bafite ibihumbi 100 by'idolari, ibihumbi 200 by'idolari. Dufite abantu bafite agatubutse bavuga ari kijyana mu bwami no mu isi n'ahatandukanye. Mugabe iby'Imana nibisanzwe, ntago bapfa kubyinjiramo ngo babitwara bukebuke ngo ni bukebuke. Uguze imodoka akayigurira pastor cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi, abikora mu kinwa babo mu ibanga, ngo bahita bamukomera bakamuvugiriza induru batoyaye, wakosheje. Uba wayihaga indaya, mwararanye ijoro ryose. Ariko amadiri yo kuvuga ngo nyicira umuntu nzaguha imodoka barayakora, ndogera umuntu nzaguha imodoka barayakora, dusambane ndaguha karina barabikora cyane izindi. Ariko kuvuga ngo uriya yirukanye mw'umuntu abadayimoni, n'amazi yo kunywa ntayo baguha, kereka bitahuye n'abasobanukiwe. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Isi izabanga, ab'isi bazabanga. Ese abantu bose bacitse ab'isi, abandi bacika isi? Kuko ubona ko n'isengero nk'ubu mu Rwanda nyinshi zirafunze ku mvo z'uko zitujuje ibisaba. Amahera yagiye, abayafite bayamarisha iki? Mugabo hari abapasitoro bafite amahoteli, ko mutayagurisha ngo muze izi sengero zifunze kubwo zibuze sound proof, umuyaga nkuba, bimwe byitwa imirinda nkuba, hari n'izitagira umuyaga nkuba nibyo, kuko zibuze parikingi, amatoilette meza n'amadushe meza, amapave, amabarabara yashikaho ku rusengero. Hari aba bishop bifitiye amahoteli, ko nta uragurisha vewiti Imana yari yaramuhaye buno Yesu afunze ngo mumufungure, cyangwa abantu biwe babone uko baterana. Oya, ni ibisambo, ni abasuma, ni ibijura. Iki gitutsi Yesu barakimututse, baramubwira ngo genda wagisuma we gisarura aho kitabibye. Ariko abamwemeye n'abamwizeye, intama zange ziranzi nanjye ndazizi, kandi izo ngo zahawe kwitwa abana b'Imana cyane rwose. Imana ishimwe ko hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali. Imana ishimwe ko abayibazi kandi yabadomye ko ikimenyetso. Ariko ubundi twari dusebye. Imana idutabare kweri frema. Ufite hoteli, ufite amato mu nyanja, uri pastor, isengero 10 zirafunze, habure na rumwe. Kandi buri yari inzu yawe bashizeho iguvuri Rwanda Revenue cyangwa Obereri, mu Burundi ni Obereri, mu Rwanda ni Rwanda Revenue. Ari inzu yawe bashizeho inguvuri bakakubwira ngo urasabwa miliyaridi 1 y'amarundi, bwakira wayarose. Kandi ubu bakubariye bati n'umwana wawe ufunze, sefini. Twemere ko twatsinzwe, twemere ko turi abanyantege nke, kubera ko ibi nakamaramaza umukama duhariri. Niyo mpamvu na Yesu yagambaniwe ukuri, abasoma Bibiliya bagushyira mu gikari, n'inyungu zabo n'inda zabo babijugunya mu gikari. Mugabe ikinyoma bakizana ko karubanda. Umugabo witegereje neza ngo asanga bamurushije ijwi n'ijambo, arabwira ati nimunzanire ibasi n'amazi nkarabe, hatazagi umbaza amaraso y'uyu mwami. Muremera ko ari mwe muzabazwa iki kintu? Ati twebwe n'abana bacu nitwe tuzabibazwa, wowe uri umwere. Kandi uko nyine
iko umuntu abiba nicyo yimbura, niko byabaye, niko byagenze rwose. Reka soze nanabwira ukurikiye Imbabazi TV gatatu, nkwifurije gukizwa mu kuri no mu mwuka, kandi ukora ibibereye n'ibikwiriye. Amen.